Game Sport Hub. Reka nongere mbaye ikaze ari nako nshimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub. N'abatarayikanda ariko mbabwira ngo nyamuneka wibuke ukande subscribe kuko nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo buri makuru yose agezweho tubagezaho mu mikino ujye uyabona mu ba mbere. Wibuke gukanda like kuri ino video, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyawe. Ikipe ya Manchester United ndetse n'umutoza wayo Michael Carrick bari mu rugamba rutoroshye rwo guhindura ekipe yabo ya Manchester United nyine mu buryo bukomeye, ku buryo bayigeza kuri rwa rwego rwo guhanganira Premier League. Murabizi ko sezishize babaye aba gatatu ndetse abantu bakemeza yuko ari ikibazo cyo kuba baratinze guha akazi Michael Carrick, ubundi yari no kuba yatwara kino gikombe, cyane ko kuva aho yafatiye inshingano muri Manchester United nta ekipe n'imwe yigeze igira amanota arutaye. Rwango kuva ubariye ku mukino wa mbere Michael Carrick yatoje kugera sezirangiye, Michael Carrick niwe wari ufite amanota menshi, bisobanuye nyine ko yajya ko yarageze mbere wenda hari icyari guhinduka. Manchester United rero ifite gahunda yo kumwubakira ekipe ikomeye kandi y'abakinnyi benshi ku buryo bamuha squad ihagije akazabasha guhangana ku ikubitiro. Murabizi neza ko ekipe ya Manchester United yamaze kuba isoza deal y'uno munya Brazil bita Ederson imuvanye muri ekipe ya Atlanta. Ubu noneho ikigezweho ni abamediateri babiri, ni umuwinga, ni umudefenseur central, ni umu left back ndetse na rutahizamu. Abo nibo bakinnyi Manchester United iri kwifuza. Ku gice cy'abamediateri ikipe ya Manchester United ndetse na Arsenal zose zihuriye ku witwa Alex Scott, ni mu gihe Daily Mail irimo iratubwira yuko ino ekipe ya Bournemouth noneho yavuye kuri za miliyoni 80 yasabaga, ikaba itangazwa yuko miliyoni 60 cyangwa se amafaranga yose ari hafi ya miliyoni 60 iri buze kwiyemereka rekuru no muvandimwe bita Alex Scott. Alex Scott afite kontra igomba kugera mu mwaka wa 2028. No kuvuga rero ngo buri ekipe ari yo yose yaza kubishaka uyu musore wa Bournemouth biraza gukora kuko imyaka 2 kuri kontra, ubundi yaba umukinnyi none iyo yifuza kugenda yabere muri faveur za ekipe irimo ushaka kubera yuko nyine iyo myaka bari mike bituma na deal yoroha. Amakuru agatangaza rero ko ekipe ya Manchester United ari imwe mu ekipe yifuza bikomeye cyane cyase irimo ikora kuri dossier y'uwitwa Scott kugira ngo irebe ko yamwerekeza Old Trafford, ndetse amakuru akemeza ko uyu Alex Scott nawe yaba yifuza ko yava muri ino ekipe ya Bournemouth, cyane se ko abona ko igihe kigeze cyo kuba yava muri ino ekipe. Ni nyuma yaho noneho n'umutoza bakoranaga Andoni Iraola agiye. Rero uyu nguyu arumva adashaka gutangirana n'uyu Michael Rose bamaze kuba basimbuza Andoni Iraola muri ino ekipe ya Bournemouth, bikavugwa rero yuko ashaka kureba ahandi yajya. Ndetse Manchester United ni ekipe ya mbere habwa amahirwe yo kuba yaza gutwara uno musore, hakaza Arsenal na Liverpool nyine nazo zirimo zimucungira hafi, ariko ubundi Manchester United niyo ya mbere. Ariko si uyu musore wenyine wa Bournemouth ekipe ya Manchester United yifuza, kubera ko murabizi ko mu minsi yashize nayo nababwiye ku by'uwitwa Tyler Adams, uyu musore w'umunya Amerika ukinira no ekipe ya Bournemouth. N'ubundi Manchester United nawe iracyari kumurebaho, ariko ubu noneho ngo tagati yabo ya mbere nyuma yuko babona uwitwa Matheus Fernandes irimo bigenda bigorana, Tottenham irimo igenda ibyivangamo kandi ikabyivangamo itanze amafaranga menshi, cyane ko nyine bizi neza yuko nayo icyaza gutuma ibona umukinnyi ihangane na Manchester United ari ugutanga amafaranga menshi yifuzwa na ekipe y'uwo mukinnyi. So bakakubwira ngo Manchester United kuri deal z'abamediateri iracyari kurebera hafi bya Matheus Fernandes, nubwo itakimufokasinze cyane bana ko nyine bigoranye. Target yabo ya mbere bungu bahinduye Alex Scott, ndetse bari gukurikirana hafi bya Carlos Baleba, Sander Berge, Batulina, bose nkuko twagiye tubigarukaho, bose nabikiri gukurikiranira hafi, ariko cyane cyane uyu Alex Scott. Ku bijyanye na ba rutahizamu rero ekipe ya Manchester United biravuga ko yaba yimukiye kuri rutahizamu ekipe ya Sunderland, cyangwa se ko yerekeje amaso yayo kuri rutahizamu wa Sunderland Brian Brobby. Uyu musore wa ekipe ya Sunderland yagize performance itari mbi cyane ko twavuga kuva yagera muri ino ekipe avuye mu gihugu cy'Ubuholandi muri ekipe ya Ajax Amsterdam, nibwo yaje aturutse, yamazibashije kuba yatsinda ibitego 8 akina ino ekipe. Bakakubwira ngo Manchester United are keen on his signature, cyase ekipe ya Manchester United irimo irifuza kuba yamusinyisha,
Amakuru nanone akemeza ko ekipe ya Juventus, ekipe ya Stuttgart mu gihugu cy'Ubudage ndetse na ekipe ya Atletico Madrid bisa nkaho igiye kura Julian Alvarez zose zirimo zikurikirana uno musore. Ni mu gihe ekipe ya Manchester United icyo yifuza ni rutahizamu ushobora kubera backup cyangwa se akaba yanahangana na Benjamin Sesko mu gihe kirekire kiri imbere, cyane ko ari Sesko bageze imyaka 24, uyu Balobino yagize 24, rero bareba bagasanga ni umwe mu basore baza kubafasha kugira ngo bagere kuri izo ntego zabo zo kubona umuntu uza gukompeta na Benjamin Sesko. Ariko nanone amakuru yadutangarizwa na Daily Mail akatubwira ko atari no ekipe yonyine mu gihugu cy'Ubwongereza imwifuza, cyane ko ekipe ya Tottenham Hotspur, ekipe ya Chelsea ndetse na ekipe ya Aston Villa zose ngo zirimo cyangwa se zifite uno musore kuri radar yabo cyangwa se kuri shortlist zabo, nubwo bo nyine yari aho ni interest gusa. None amakuru akemeza yuko ekipe ya Sunderland kuri yo ku giti cyayo ntabwo yifuza kuba yagurisha cyangwa se ntabwo yari yafata icyemezo cyo kugurisha, yifuzaga ko yagumana n'uno mu nimero 9 wabo, cyane ko ari umwe mu bantu ngo bari bamaze no kumenyera Regis Lebris, uyu mutozo wabo, ndetse bakaba babona ko ari n'umwe mu bantu bifuzaga kuba bakubakiraho. Ariko nanone Manchester United umukinnyi yifuza nyine biraza gutuma bajya mu biganiro Manchester United niramuka ifashe umwanzuro wo kumusinyisha, kandi Sunderland nayo kimwe mu bintu izwiho ni uko ikunda kwigurishiriza iyo ibonye agafaranga nyine ikajya kuba ishaka abandi. Manchester United ku kijyanye n'umumediateri Michael Carrick arimo arasaba umudefanseri wa ekipe ya Borussia Dortmund bita Waldemar Anton. Uyu ntabwo ari we mukinnyi wenyine ekipe ya Manchester United yifuza muri Dortmund, ariko nanone uyu Waldemar Anton si Manchester United nayo yonyine yaba imwifuza. Ekipe ya Manchester United nibyo twaze tugarukaho nyuma y'uko uwitwa Alessandro Martinez ndetse na Mathis de Ligt bagize kampeni mbi yuzuyemo imvune, barashaka kugura undi mudefanseri rero bazajya bakoresha kugira ngo byibura umwe muri bo yazajya aba yavunitse bazajya baba bafite undi bashyiramo. Uyu Waldemar Anton ni umwe mu badefanseri rero bari kwifuzwa cyane n'amakipe akomeye, cyane cyane ku bishingiye kuri performance yagize muri Dortmund. Yagaragaje ko ari umudefanseri umaze kugira experience ihagije, ni umudefanseri twakwita ngo ni igikuta cyangwa se ni nk'urutare hari inyuma, rero bigatuma aba scout cyangwa se abashinzwe gushakira abakinnyi ekipe ya Manchester United ari umwe mu basore bari kwifuzwa cyane. Uno musore rero umaze guhamagarwa inshuro 14 mu gihe muri ekipe y'igihugu y'Ubudage, aba afite n'ubushobozi bwo gukina imyanya ibiri, ubundi mu busanzwe ni mu right center back, iriya system ya ba William Saliba nyine kubona ni umudefanseri central ariko uba ukina uhengamiye iburyo, afite n'ubushobozi cyangwa se ifitemo ubushobozi bwo gukina nka nimero 2 nka biriya mubona Mathis de Ligt cyangwa se Nuzeri Maziraoui ajyaza gukina muri axe, akaba yanakina ibumoso. Uyu musore rero nawe afite kontara igomba kumugeza mu mwaka wa 2028, bivuze ko Manchester United nyine nawe mu gihe yashyiraho igiciro cyangwa se mu gihe yakumvikana na Dortmund ku amafaranga meza, byaza kurangira ibonye uyu mudefanseri. Igitangazamakuru The Mirror nibwo cyatangaje ubundi ko ku itariki 2 za kuno kwezi kwa gatandatu ekipe ya Manchester United yari yatanze bid ya miliyoni 35 muri ekipe ya Dortmund. Gusa kuva icyo gihe Dortmund nta kintu yari yigeze bivugaho, ntiyazanze, ntiyazemeye, ntabwo yari yigeze ijya mu biganiro. Gusa aho bitandukaniye kuri ino nshuro nuko ekipe ya Manchester United yabonye abakompetitor barimo Liverpool, ndetse bikaba bivugwa yuko zose ziri buze gukora ibishoboka kuri uno mukinnyi. Bikaba binasobanuye ko ekipe ya Dortmund rero iri buze noneho kwemera amafaranga. Undi mukinnyi wa Dortmund ekipe ya Manchester United yifuza ni umumediateri bita Felix Nimecha. Uyu ni umwe mu bakinnyi beza, ni umwe mu bakinnyi bari kwitwara neza mu gikombe cy'isi, murabizi ko nari muri ekipe y'igihugu y'Ubudage. Ni umwe mu bakinnyi biri kuvuga yuko yaba yifuzwa bikomeye cyane n'amakipe mu Bwongereza, cyane cyane nyine Manchester United ndetse na Liverpool. Even nini ekipe ya Manchester City ifuza kumugarura, kuko murabizi ko uyu Nimecha ya graduatingiye muri academy yabo muri cyagiye kimwe na ba Leroy Sané. Uyu rero ni umwe mu bakinnyi bari kwifuzwa bikomeye cyane, ariko nanone Dortmund ni umwe mu bakinnyi idashaka kurekura kuko babona ko nawe bagiye kubakiraho projet yabo. So icyo wamenya rero cyo twakora muri no nkuru nuko
Manchester United nibyo hari abakinnyi bakomeye batandukanye n'imigenda yifuza, barimo uyu Alex Scott, barimo Bryan Borobi, barimo uyu Wardad Anton ndetse n'uno Felix Nmecha. Ariko icyo wamenya ni uko Manchester United noneho abo bakinnyi bose iri kwifuza yanatangiye ibiganiro n'ama ekipe yabo bitandukanye n'uko mbere yabanzaga kuvugana n'ababahagarariye. Murabizi ko iyo case ari nayo yatumye Atletico Madrid ijya kurega FC Barcelona, cyane ko irimo irayiriga kuganiriza umukinnyi wabo agifite amasezerano yabo, Atletico nta burenganzira yabibahereye. Murabizi ko ibyo ngibyo mu isi ya football nabyo bigize icyaha ekipe iregera indi. So reka mbashimire cyane, mbibutse gukanda subscribe batarayikanda, nkubwire nyamuneka yoke gukanda reke kuri ino video kugira ngo tujye duhurira muri video zose uzibone mu ba mbere. Ciao ciao, dusubire mu